Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ki arngut ki kertong katau ba don kupar Sumer bat ubak Sunshine Makri ki balat hep kerteng banyok tiket naka UDP umsning constituency kila menjur lang ban yateli melan ban kershan uwei pat kat ki bayok tiket naka benta ka election syaka yeng dorbar thau an ke jella haus nem arjar arphulai ya kane ka jingya menjur ki arngut ki kertong kala long haka jingya kendu lang ka special executive committee jong ka UDP umsning circle kabala long haka arpau sau terik nailor ha office ka ka party ha umsning haka ba ya ka jingya lang lapnya daw ba EG Kharbani vice president ka UDP umsning circle. Terima kasih kepada special committee jong ka umsning circle di kalau ke AKA ke ba ngisku tenat mengikwa ban pensyai syaki nong pathai kubur halor ka kumba phi layos ngo bakum sning UDP ka den hak den ka kenrum kendra aku den ka jong ka jingya kini tiket akal lor jong badon Sumer yung ba Sunshine ti kalau ke AKA pa ka basko kala ka pun ulong bakani berikut ka special executive committee kalong ba namar ba kini kirara ba arngut kilapoi siya ka jingis tu jumud baru arngut dan penkhan ya ke parti UDP ba kilara hiro baladayo tiket manu la kaliang jong ba Sunshine ya kaliang yung badan la kiyo tiket manu kikloy banyat trilang na benta ba penkhan ya ke parti UDP apo muslim relasi hari meeting dari Presiden Jogi ba EG Kharbani buat kayak kebangi dokumen yang sosial lomba nilai penuh ulang nakaliang jomba Sunshine Makri bat nakaliang jonga badung Sumer ngi hot ngi dan ka jitmu bujungi banyak aireng di election ngaruh lapan kre ngiru lapan kre bat kayak kebangi setelah lomba nilai agree on principle dan ayo tiket mangau baru sekolah Sumer Sunshine Makri kersyambe syongara yang parti UDP ada ke parti, ke state parti ke rai, bang ai tiket, si bak Sunshine Makri, nak kalian juga ngaruh na rai, bang kershan beti, bang pitikna bang parti, house nama terpulai, in position thong. Kini kami mesti juga iki, dong kershan ke UDP, bagi Malaysia banyak dong arjumut, banyak confused, ni lalong di beteli, ilabu khamat, ika parti interest khamat, ika interest simet ibu hadian, bang intrai lang betim, bang insure ba. Aku sangat mulai ingin posisi ketemu dalam hidup. Tahun ni hilai bah baru arut ya idolah ni. Aduh presiden juga option circle buat yang haru bagi kehon jingi baru idolah ni. Abang ni pelong yang jingi lang. Kini kadang kawai ke target jingi galong bah yang berpoi ke jingi teli lang. Hilai gini ki tayo ke adab ni baik ke adab kadang ke jingi apa ke jingi perah. Dari minta ganti minta kasih hilai bah kamdon cukup betul. Ganti gaji nak liang jong i banaro ila menjur, netrai lang ke parti benek ke parti, liang jong aro i netrai ni decline ke parti. Dat ni kuahi ba tempat sekau pi, baru kini nak senang juga mesti konstruksi, ba kamdon gaji ngepat jingi para, ba ini teli bagi ke parti jong parti UDP kan kuahi juga thong untuk sistem archer lain. Kedua dia sign, ba gaji teli lang baru arliang. Kerti kawai ke sign berpilih bagi poin lah cakap jumjob untuk sistem archer lain. Banyak kalian jong aro unta ni kuahi berpencai pi ba dau ini ubi yo tiket dangang yo tiket ru di mana ila om ini kersanang dari badon Sumer yo tiket ini ro nak lanjut ini kersanang vice versa itai kita nak lanjut juga pada itu percaya pada ai kublai pi baru apa ni ga sini kublai subuh